Jesu nkulunkulu wami. Dala nami. Jesu nkulunkulu wami. Sinxusile nje kuNkulunkulu. Sithi baba siyakucela. Hlala nathi. Sihambe kungelula endleleni. Singenele fasting bekungelulanga. Bekungekho okukutshelayo ukuthi le ndlela oyiqalayo manje kuzoba lula. Ngoba zonke izinto esihamba noNkulunkulu asihanjwa kalula. Yonke indlela iba nomqansi. Kodwa isuke izofuna ukuqinisa umuntu. Indlela esihambileyo ibinzima inameva. Kodwa ibifuna ukuzwaqinisa umuntu ukuthi ususilambisile. Wadela ukudla, wadela konke, kodwa ungehlala nami. Oh, sikusile nje. Samcela usuku nosuku. Sathi day one siyaqala manje. Ikhona into ongasenzela yona. Ukhona yini ongasibhezela khona. Satala kulawa makabade. Satala kulawa manje. Satala kulawa meva. Namanje sihlezi kulawa meva. Kodwa ngekho sobona ukuthi sigide emembeni. Sihambe emgodini. Okunyezi nathi. Jesu nkulunkulu. Hlala nami. Hlala nami. Jesu nkulunkulu wami.
impemvu Jesus. yalishisa ilanga ngendlela eyisimanga. Ngiyacabanga ukuthi nowayephansi wayethi lezi iphuphuke ezilapha phezulu uzenzani, kanti babengazi ukuthi kukhona into etholwayo uma uzovuma ukusuka phansi besunyukela phezulu, ngoba izinto zaphezulu zifunyanwa phezulu. Ithi incwadi yezenzo abapostoli behleze entabeni, uJesu esebafundisile konke ngezombuso kaNkulunkulu. Njengoba besihlezi kule ndawo silindile sifundiswa ngezombuso kaNkulunkulu, uJesu wayezokhushula, kodwa iyodwa into wayishiya nabapostoli abafundi bakhe, wathi hlalani lilinde, hlalani lilinde, Jesus. lilinde lisethembiso sikaNkulunkulu akanishumayeze ngaso. Abathanga bethi benethwa zimvula baqoba ngokuthi hayi ngoba siyanetha namhlanje sishiswa ilanga bese behlele ezantsi, kodwa bakwenzanga, bakhumbula into eyodwa ukuthi hlalelani isethembiso. Oh Jesus. Isethembiso sisihlalele, Oh hallelujah. sihlalela isethembiso. Bahlala bethandaza bebubula besho konke Oh hallelujah. bezinda ngakho konke, Jesus. bayidikicela kuNkulunkulu, bayinqala kuye uNkulunkulu. Kwathi kwizenzo 2 bafika usuku lePentecost, bafika usuku lePentecost Oh Jesus. laba bethandaza khona basokala sebeshonga izilimi, Oh Jesus. waqhuba izilimi laphaya Oh hallelujah. sahlangabezana nezinye, Oh Jesus. wamukela munye waqhuma ezinye, Oh, hallelujah. wathandazwa ngezilimi kwaze kwangazwakala ukuthi yini nabayishoyo. Oh Jesus. Ngosuku lwePentecost wavela ezulwini inhlokoma kongathe yokuvunguza komoya namandla yagcwalisa indlu yonke, kwasekubonakala izilimi ezahlukeneyo kungathe zomlilo sagcwala phezu kwaloyo naloyo obekhona lapho. Oh hallelujah. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh hallelujah. Baqhubula ngayilimi Oh Jesus. ngoba babesabemukilisiwe Oh hallelujah. umoya ngcwele, Oh Jesus. basabemukele Oh umoya hallelujah. ngcwele. Oh Jesus. Oh hallelujah. Oh Jesus. Bahlala base bamkeliswa Oh hallelujah. umoya ongcwele. Oh Jesus. Athi uJohane, mina ngizonibhabhadisa ngamanzi, Oh Jesus. kodwa yena uzonibhabhadisa ngomoya ongcwele. Oh hallelujah. Ngosuku lwePentecost wavela ezulwini inhlokoma yagcwala phezu kwaloyo obekhona lapho. Asazi. Oh Jesus. Asebegcwala bonke Oh hallelujah. umoya ongcwele, aqala ukukhuluma ngezilimi Oh Jesus. njengalo Oh hallelujah. umoya obabibisela wona
wabagcwaliswa ngomoya ongcwele, izinto zendaba, izinto zomthandazo, izinto ezivulelwayo zaqala zaqalisha kubapostoli, zaqala zagcwaliswa kubapostoli. Bamukela. Oh Jesus. Hallelujah. Ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya ogcwele abaphimisela khona. Oh Jesus. Hallelujah. Wazwakala izilimi, Oh Jesus. wangazwakala ukuthi bathini, ngoba wayesedlile omdala kuney'nsuku. Bamukela, bamukela. Oh Jesus. Bazwakala sebethi ilamaya wasala kila kasala ilo nakasala ilo kosala iyo nakarabi sala ila nakasula ela hala likase ila sula namakusala ya aonakele. Wow! 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 Oh Jesus. Oh hallelujah. Wayekhona yena engulizwe, wayekhona, 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 Oh Jesus. wayekhona. Wabhunguza intaba, wahlokoma intaba, ngoba wayesekhona, wahlokoma intaba.